Mon sang sang atanga INP Mizo channel share tu le ngai thatu zong te chibai le vek ule mai ni sari in rin ni ania khothlang lam chan chin tlang pui update kanan siam le lokange pubai denan military package thar apuang G7 meeting a Zelensky atel ve don bok pathian ni mai niriat khian G7 ram 10 meeting an nei dona Russia sanction an siam le don ani video conferencing mangin Ukrainian President Zelensky po atelang don tum G7 meeting hi Olaf Scholz German Chancellor chuan kai hruayanga Ukraine in dona an soi howang London muna political think tank Chatham House nena Zelensky chuan Moscow nen peace deal kan siam don ani chuan indo ma an omna muna an let le masak photanga yang ti in rila Zelensky chuan Ukraine rampum puitana president turathan kania mini Ukraine mun then khat chowa president kani mailo Ukraine in kan pom thei chu indona ma Ukraine ram zong kha kan kuta a omle phot turani chume nuwa in biak na kan nei thei chawang ti in asoya ral thuam andong tam taboka Russia hi an hlau ta lem lo poni mai thei Italy point Vladimir Putin-a luxury yacht near hiat aman vele tabok Italian Finance Ministry chuan long and call tu le Russian politician te in biak na muani thuan soya heta tangalan danin long hi Putin-a ta ani lo poin Russian sarkar ro rel na tel phachin politician te ta chu ninge ya alan thu an soi he luxury yacht hi Italian long cholmun Marina di Carrara porta adinga Fitzali le somruk zeta seini in US dollar million zathum chuang man turani European Union chuan Russia in Moldova aru na ringhet Burmaya EU top diplomat Joseph Borrell chuan zo na changin Russia in Moldova arun tel ngei kan ring ati Zelensky chuan ral thuam tha kan supply thei choven Mariupol kan la let theyang atia Mariupol hi han chebel tur awm to vak lova engkim a chevek to Russia chuan mei ni ko hian victory day mangdona ral thuam thatak mangin kan la dang thei ati US President Joe Biden chuan Ukraine tan military aid package sapuang lea engral thuam tengian pek le don chiang takatarlan alanilo popin west ramte adem tuntum Ukraine invasion hi then khat chuan Russia kan dema then khatin NATO kan dema dik lo na an nei ve ti achianga Pope Francis hian engtin nge soi khriata chak om ve khop mai Italian news agency Corriere della Sera palai Luciano Fontana chuan ton nai khan Pope Francis hi a interviewa ki fatlo ma a Moscow tlo du thule Putin-a muga du thu te kha kan soi to a interview thu then khat chu kan puang nol to Pope Francis chuan NATO in Russia nek zonga expansion an nei awangin Russia chu anti thin ur nena langa Russia kailo na an bawa tun hun hi kan thlengta ni ati Russia in Ukraine run hi west ramte wanga thlengani kan ti du chia lowani point west ramte malak na ngongani karing tlat pop chuan ati bok tin tuna Russia kongzo mek hi Putin-a athlan ani a thandang lam a har to ang ati boka US le atho puiram UK te tiamin Russia malak na hi provoke an chai boy wanga thleng anilo antina in Ukraine hian NATO hi ador fowa Poland rama NATO an chereng boka heng te wanga thleng hi ni na riat ve bok West ram te chuan Russia chu poi khoi tuwa an pu 5 veka tangrualin an sanction ron ta ani ber Pope Francis chuan Moscow ka kal nge ngeyang Putin-a mu masak ber kadu atia athu soi top lama puithiam mai kania engthilma han thlen tir thei phei chu kanilova ka thei top ka chua photang tin athua khar bok Sri Lanka state of emergency puanani Mainiru Khan Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa chuan state of emergency apuanga cholkar nga chunga atum ni na ani April ni khat khan emergency puan lo ni to a April ni nga khan thli ani le a sarkar kallai du lo na anasa hle maya mipuyan thunun hlei thei talo Prime Minister Mahinda Rajapaksa la chuan ban na thelu maya tumbik silova a unaw pa President chuan
dan le thu pe keng ko turin security force te ahlan taringot mayani mai ni ruk zir top ni khan trade union chuan Sri Lanka ram puma strike an huai hota Sri Lanka sarkar chu thiat turin an phuta hei hian boruak ati so sang thar khop maya mi pui him nan le dan le thu pe ken ko ani theinan emergency puan ani thu president thu puang tu chuan a soi nimin chawhmalam khan zirlai tam tak chuan Sri Lanka parliament an tonga police te chuan tear gas le water cannon te kapin anin nor na sa hle ni April ni kwa tang to khan thalai rual tam tak chu kong puya riakin ni enge mozat an lo om to a parliament kong andanga presidential secretariat bul naya te an om boka mi pui hian president le prime minister te hi bang turin an phut ve vea mase kumsom sari le parukmi prime minister Mahinda Rajapaksa cabinet te chuan an prime minister hi labang ri lo turin an lo chan ve boka a chan chu anaw president Gotabaya Rajapaksa kumsom sari le pani mi hi bang turan nor na anasa zo ka an riat wangani ninga ni khan police ne nan lo in nor to boka mase police lam hi ache fu lo zo ka an tanga nimin khan water cannon truck pani nen beile mase thalai rual te hi an tol kir du bik lovani Sri Lanka rama hian mihring makta doi somni le pani an oma tuna hian din mun khir taka omin eitur damdoi le oil te an ngei lek lek to a electric puan mutha thei talo hlea sangkhat zakwa somli le pariat kuma Sri Lanka independent nuwa hun thim ber an mangmeka sarkare ro in tloma tum mi lova an buai na hi are mayarin ombik lo trade union leader Ravi Kumudes chuan kan president policy diklo wanga hetiang din muna om hi kan ni chu wangin ani po hi kalbo turin kandu ati private bus operator association chairman Jemunu chuan tunlai chu service kan pe theilowang protest satel du kilometer somni huam chunga omte chu athlonin kan phur theyang atibok Sri Lanka sarkar chuan oil import man ape theilova electric po chuti tho petrol le kerosene awang em maya hospital lampo hian damdoyan tla cham ta hleboka engma ti thei nei lo bang du boxi lo sarkar chuan mi pui te chu donation peturin angena hei hian mi pui ati thinrim zual zok ni nan soi Sri Lanka finance minister Ali Sabri chuan economic crisis hian kumni tal hunala duang tina soya a boi thak hle donani Sri Lanka president chuan prime minister au Mahinda chu ban na theluta all party interim government party tintel na sarkar lailok siam tir turina beisaya masen unaw hian bang masazok ni antum lo ve ani ole khati zongkha tuntruma international news le politics toy teya kanan update thei chunia clear tu le ngai thatu zong te inza chunga kan lo me